Sisehlelweni lema-current affairs ke malana mahle lapho-ke kukaSwaziland News Audio Channel elaneni sesinawandile wakadluli umabhalane-ke lomkhulu we-People's United Democratic Movement iPhutemo. Siyakhumbula-ke ukuthi lenye indzaba letrendako njengoba sikhuluma indzaba-ke ukuthi-ke laphayana-ke besigodlo babonakala-ke benta emaphathi mamaski akasabonakali. Siyakhumbula-ke ukuthi nakusafika wona-ke umkhuhlane we-COVID-19 kube nema-regulations ukuthi-ke wonke muntu kuyafuna ukuthi-ke avikele ukuthi kwanze wona lo mkhuhlane. Ingabe-ke kwentiwa yini ukuthi laba bakangwane lesikuthola-ke ukuthi ngathi sebavelela bo sebajovile sebaphephile. Dludlu siyavuselela ihlelo lema-current affairs lapha kaSwaziland News Audio Channel. Siyabingelela kuwe Nkosini, sesivele isibonge usiphathithubela. Dludlu ngathemba ukuthi indzaba uyayibona iyatrenda kunetithombe. Kubonakalisa-ke ukuthi-ke vele akusalandzelwa imigomo-ke yayo-ke i-COVID-19 laphayana kangwane. Engabe ngekubuka kwenu ningayiphawula niyithini lena ndzaba? Thina Nkosi kude lokwendlula ukuthi lokhu kusifakazelo kulawo maswati lekungenteka kube besolo ngafuni kukholwa ukuthi lendlela singiyo lakhaya imithetho ayifanani. Kunemithetho lesebenta nale yakhelwe thine ukuthi siyilandzele. Lena kwentekile sangayilandzeli siyaboshwa, sishawe amaphoyisa, sikhahlelwe amaphoyisa emakhaya. Kwenteke yonke into longayicabanga lehambelana nekunyukubeteka nekuhlukubeteka kwamalungelo ethu singamaswati. Kodwa-ke basesigodlweni nabo banewabo umthetho lobagavishako longafani nalo wethu. Nokufaka ekhathi ukuthi bendela amaphathi njengoba wena mina nawe nasingenta le phathi le emaphoyisa angangena nesivalo lekaNkosi noma lekahluhlu angena kancocotsi aphihlite yonke into ahliphite yonke into WhatsApp bantu labadzala ngetimbame emphi kwabantwana. Emva kwaloko singena emajibhini siyobingelela imanje egameni lekuthi siphula noma sephule ema-COVID regulations ezibawabida. Kodwa-ke Nkosi lokhu amaswati angashesha akhohlwe phela kuthi nyalo ngaDisemba uhulumende ngala abekhuluma ngama-regulation njengokusho kwakamhlaba betempilo bakamhlaba WHO ngala umswati wabita inqwala. So bufakazi buningi nje Nkosi lapho khona bakangwane bakhombisa ukuthi bona lo mthetho awukho awu-apply la kubo. Angithi vele ngeke ubathini, ngeke ubabophe, ngeke ubenteni. Baphila kulomnye umhlaba hayi thina siphila khona Nkosi. Emaswati akaboni, alangaboni akaze abone. Ingabe Dludlu sasiphetha nje lokho ukuthi wake wathinza indzaba lapha kuthiwa kusiyo inkosi kuphela nendlovukazi lapha above the law ngiso sonke lesigodlo. Njengoba sesibona-ke ukuthi vele laphayana ngeke baboshwe bonke lapha labavele baphula wona lo mthetho. Yebo Nkosi, ngesilumbi ngemthetho wesilumbi bantu laveni longeke ubabophe ba-immune ngelwimi lwakhona inkosi nendlovukazi. Kodwa ngesindvu ngemthetho wesintu mina nawe siyadi ukuthi bukhosi akusiyo inkosi nendlovukazi kulomndeni lofaka ekhathi bantwana lofaka ekhathi bakhwenyana bakhona njengoba babona babaxabusa nje nako lokube mina nawe abakavumeleki kwabuka nje hayi kwaqabuza. Kodwa awesibonile lapha sebaqabuzana konke lokho Nkosi kuveta lokho ukuthi siyadlala la futhi siyadlalisana la. Asithatheni live libuye sipuse thina bekunene sirane live lethu ngendlela linesizotha ngendlela lenelikusasa lelitabangilo lebantu bethu. Singakendi lokho sitabobukela le TV lesiyibukelayo nje. Sibonga kakhulu ukukhulumisana nawe Dludlu lema-current affairs lapha kaSwaziland News Audio Channel. Kubonga thina Nkosi. Lo malanga amahle ngimabhalane lomkhulu wePhutemo nguwandile wakadluli indzaba-ke le trendako laphayana-ke letithombe takhona kubonakala laphayana inkosikazi-ke langangaza yanga-ke laphayana-ke lotawu masinyane njena abe ngumukhonyana wakhe laphayana ngilwazi wakamaziya lo bese-ke lapha uthembisa-ke kuthatha umntwana enkosi-ke laphayana Princess Temaswati.